Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биздин подписчиктер, амансыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарынан атайын Ошко сапар алдым эле. Жол боюнда эң сонун мыкты бир базарга туш келдим. Бул жерде туугандар азыркы сезондо свежий бышкан шабдалы, кайнолу, алма, бүт баарын ушул жол боюнда сатып жатышат. Мына ушул сиздер көрүп турган трасса бул Ош Баткен трассасы. Мен турган жер Үч Коргон айыл аймагы. Бул тарапка бир аз жүрсөңүздөр Кадам жайга, ал эми бул тарабында жүрсөңүздөр Кызылкияга барасыздар. Дал ушул жерде жолдун боюнда атайын мына ушинтип сиздер көрүп тургандай бүт бышкан мөмө жемиштерди, сливаларды, кайнолу бүт баарын ушул жерге шабдалы баарыны алып чыктым. Аз бир четтен сиздер менен урматтуу туугандар бааларыны билип көрөйлү. Так. Мына биринчи маани берип турган нерсе, карасаңыздар, бул жерде жолдун боюнда ушундай эки катар машиналар толтура токтоп, элдер ар бери өткөн элдер баары ушул жерде соода кылышат экен. Азыр мына ушул август айында шабдалынын бышкан эң сонун бышкан жери. Мына караңыздар, охо. Сон шабдалынын түрү бар экен, груша бар экен. Саламатсызбы, кандайсыз же? Жакшысызбы? Шабдалы канча? Айтасызбы? Шабдалымыз 100 кг 100 сомго 3 кг, 100 сомго 4 кг, а? Кимиси 4 кг? Алар 4 кг. Нол 100 сомго 4 кг. Булар 3 кг, а? Булар 50 сомдон. Булар 50 сомдонбу килограммы? 50 сомдон. Груша канча? Нак. 50 сом. Нак 50 сом, а? Мына, туугандар. 50 сомдон 100 сомго 3 кг, 100 сомго 4 кг баада ар кандай. Мына, бул жерде да түрү менен турат. Салам алейкум, кандайсыздар? Жүзүм канчадан, шеф? 70 сом, сиздикиби? Кимиси сиздики? Бир сизден сурайлычы. Так, ушул карасы канча? 70 сом. 70 сом, а? Быйылкы сезондуку? Быйылкы сезондуку? Кандай? Быйыл сезондуку ушул. Мына караңыздар. Жок, бул башка. Бул башкабы? Бул мана шаптал канча? Бул шапталдар 100 сом 3 кг. 100 сом 3 кг. 100 сом. Бул 100 сом, а? Шапталуу? Таза кылып алып койсуңбу же ушундайбы? Сот ушундайбы? Номне ака? Анжир шапталы. Анжирбы? Анжир шапталы да. Анжир шапталуу? Эки башка. Анжир эмес бул. Бирок анжирге окшош шапталуу экен да? Анжирге окшош, а? Бул канча бул килограмм? 50 сом. Килограмм 50 сом, а? Так, мындай да ака. Бул жерде Үч Коргондо өсөт өзү, а? Сиздерде бар, а? Шапталуу бактары бар, а? Бар. Биз жазында бул жерден көчөт алабыз да. Азыр эми келип түшүмүн алайын. Биз түшүп калды дейм. Жакшы. Сиздер мындай эмеге да жөнөтөсүздөрбү? Оптовый алып кеткендер да барбы? Башка шаарларга? Осулар келип алып. Каяктан келип алып кетет? Баяга келип газелдерде келип токтошот. Бул тарабы Баткенден. Кандай? Баткенден Оштон, а? Баяга мисалы өзү оптимиштер болот, Ошко алып кетет, Бишкекке Жалалатка алып кетет. Бишкекке да алып кетет, а? Мына караңыздар. Мындай айтканда эң жакшы сезон экен. Жакшы базар экен, туугандар. Бул жерде бүт дыйкандар экен да. Өздөрүнүн чарбасынан ушинтип алып чыгып эле сатышат экен жолдун боюнда. Салам алейкум, кандайсыздар? Так, мына шапталынын турушу. Сизде канча ака шаптал? Эже кандайсыз? Канчадан сатып жатасыз? Канчадан? Мана Шаптал. шафталыга карап сатып. Шапталыга карап? Турга карап. Мына майдасы канча? Майдасы 40 сом. Өрүктөй болгон, а? Мулар 40 сом экен туугандар. Караңыздар. 40 сом.
Бұл чоңдары қанша мынау? Қып қызылдары. Килограмм 50 сом, ба? Алмұрт қанша? Olmuyor 80 so'm. Алмұрт 80 сом, ба? Оптымға қанша бересіз же? Оптымға қаншадан бересіз? Оптовый алып кетсек, көп алсақ. Көп жоқ та? Өзіңіздің диқан шаруадан ба? Бақтан алып келесіз бе? Биылғы сезондық қой. Жақсы. Негізі оптовый алғанға арзан не болса керек бұл жерде? Бар да? Жақсы. Так, мына слива қанша екен? Слива қанша слива? 100 сом, 4 килограмм, а? На, туғандар. Дағы бір көрелші, аралап. Бұл жерде жолдың бойы да өте көп екен. Нақты көрдіңіздер ме, туғандар? Бұл жаққа дағы шығып алып тұр. Азыр нол жерде сатылышады. Bir сот екен. Қанша әже? Bardığını alsam 30'dan. Барласам 30 сомдан ба? Майдасын өшіп. Бұл жағында майдасы да бар ба? Бар 1 сот екен, а? Жақсы. Оптым алса 30 сомдан берем дейді. Килограммға 50 сом болса керек. Барды 50'den сатып алыпша. Бүгін туғандар 6 август Жұма күні. Жолдан кел атып, ұшыны көріп, сайынсыздарға көрсетіліп тура көрдім. Қандайсыз же? Жақсысы? Yaxşı. Қаншадан? Qaysilar? Мұшы қып қызылдарын айтыңыз. Qizillar mı? Bular 50 so'm. Nargisi 100'ga 4 kilo. Kimisi şirin болады? Қызылы şirin болады ма? Ko'yib shirin bo'ladi. Только nargisi bitta ko'zchasi bor. Қайсыда? Мынау bu? Mana sariqda. Mana 50 so'm. Kompotga kimisi жақсы? Kompotdami? Kompotga mana qattiqroqlarni qilasiz. Atak buliga chiqsangiz qilsangiz bo'laveradi. Puluga chidasam, buni qilgan жақсы негізі. Bo'laveradi. Aya bulardan qilsa дағы болады. Shu qattiqroq. Yaxshi bo'ladi, qattiqroqni olasiz. Bu qanchadan beradi qattiqroqlar? Bular 100 so'mga 4 kilo. 100 so'mga 4 kilogram ba? Sizde köpece köp alsa. Sizde köpü köp alga turamiz. Optuga alsa. Hammasini beraman. Adashlar hammasi kompot qiladi buni. Misal uchun 200 kilogram ala turamiz, qanchadan berasiz? O'zi 100 ga 3 kilo sotyapti. 100 kilo sotyapsiz. Mana ularni 3 kilo qilib beraman. Mana ularni 4 kilodan qilib beraman. Telefon nomeringizni aytingchi. Eng arzoni sizda 4 kilodan. Eng arzon sizda. O'zingizning diqqat charbadan. Dehqonchilik olib sotamiz. Siz olib sotasizmi? Sotamiz. Men dehqonlarning zoti biladi. Qaysi yoqda bor? Albatta ketib sotganlarda farqi borda, ayrimasi bor. Bizda arzon, ani pastdagilar bizcha mana shuni biz 3 kilo sotsak, ular siz olib sotasiz. Men nolar ko'rdim, bu yoqda 100 so'mga 3 kilogram deyapti. Sizniki ne sotdi? Yo'q, ular 40 sotishadi yani. Mana shuni 40 sotishadi. Siz qancha 3 kilogram sotasiz? Mana ularni men 4 kilo sotsam, Gurusha qancha gurusha? Almurut. Gurusham 50 so'm. 50 so'm, ha? Жақсы. Daha bir göreyince. Tak. Tamşandığınızları tuğanlar qarаңыздар. Саптолы жайлы отырған жақсы жер екен да. Мұны қараңыздар. Қып қызылдары, шулар маған аяқ жақты. Кемесі дауымды болады. Өзіңіздер сарасып салып көріңіздер. Noşul ancır şaptalı dedi. Kaça acı? 40 som bu. Bu şirin bolu. Nege ancır şaptalı dedi? Oşu oşaşken de. 40 somdan kilogramı. Жақсы. Мына туғандар, жалпы bir сыйра айланып көрдім. Жолдың бойында. Бұл жақта қарасаңыздар, атайын unalarмен de alып gelip düşürmey turuyla unasına koyup saklatkanlar da gördüm. Sizler eğer köp şaptolu alma alam desеңіздер, ушул жерге келсеңіздер болады. Bizde мына Баткенге, бұл жағы Ош, Жалалат, Бишкекке дагын ушул жерден оп-той алып кетишет. Негизи үч курган жергеси дыйкандардын жери деп айта алам. Өтө мына шаптолунун көчөттөрүн көп тигишкен. Мында айтканда шаптолу багы дагы көп. Гилас, шаптолу, өрүк бактары ушул жерде.
Men tuğanlar safarыңды улайын. Құдай бұйырса, кейінгі чыгарылыштарда сіздерге Ош шаарынан қызықты программаларды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Сиздер менен мен Максутбек Маккамулу болдум. Көрүшкөнчө тугандар.